Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata na sa lunat ka nakaradkad kayo kanayon. Ket welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Siyak manan tigayam yo, Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kendakin drama kadagiti biyag ti tao at drama. Manipod ka ni kabsat mo na saan napud no anagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, kan Pauline Lucero dita Hong Kong. Kastiman ti kunani kabsat mo na. Dirman ang biyanang, kayat kuman matapay drama ti kapadasa kiti biag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kaya't itiudi na, maamwam na sino ti nagbalin ang nakatuluyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na kanayunan. Aw lakit utang. Anyat pagkitkitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayada. Saan aya? Makauma mo tikas toy. Syaklat na kanayunan tagpapautang. Tsak pa napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwarta mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay tutangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwan yung amin nag-double kahit mo ta. Tapos sana mabitin di ko tayo. Anya mo tikas ta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Muna, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Dahil man o, nakatakder ijer wardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabit lang. Pakituloy mo man ti plan-plan sa abuong Grace. Tarasam! Tarungwarak biin. Ni, mapanamaya. Basta, adala pa palang mibiin. Ituloy mong taralamida ka. Sige, yig mo nga rodan. Onya, nabsug ka mo't laang, Rodan. Nabnag ka. Wan mo na. Thank you manan niya. Mababailakan kan. Tas ikakanayon ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para kami ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwarta nito restaurant? Wala, mapantay jamol. Tayin tag window shopping. Inta magmag na. Sige, kahit ka dayta. Tamawat-wat ti bagi ka mag nga. Kan ganado ak nagpasyar, no lab na lab ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Amang ano ada nakasil mo na. Sige! Kung naktubay kahit, nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil, kita alam ka de. Nakasil to'y nakangin na abrang ti pantalon. Aywan niya! Eksakto lagi di kanyak na ito muna. Da ito iti size ko. Kaya't ko ti tela na. Da stretchable. Wen! Napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ha? Ay katalain ta bayadak Rodan. Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gamno pilitin na akit alaag ka. Sige, alaag mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, Rodan. My love. Thank you nga, Rodan. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos Paris na day ito pantalon. Ha? Awan, napintas. Nagdala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Ngamawan mo't ngamin makukwarta na tao. Mano ay day ta sapatos? Saanin? Tama nga nung nangina. Nakasilmat ka di Sige, gatangin ta day tan. Tapnag da Paris na ta pantalon mo, Rodan. Welcome to Jenna Almoite Drama. Muna ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kung di bayad ka, ngam umutang ka matlang manan. Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo ading ko. Bayadak matlaan, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katanga. Bayadak mat laeng ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Almoite Drama.
Ni, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta akong Grace. Manan, basta kuyog kayo tidadya nga rudan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang, leka mo ti kanayon nga rumwar, tapno hangka nga magastusan. Nagpautang ka man kiti Grace. Naimpagkan ka, tawon bibiyagam at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itaangas na. Sigurado ka? When? Promise. Mano ti utang am aya? 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurnungak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngam ne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Ison sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang busit Buwan Grace, di ka kadi madanagan. Ang Muktar Aramideg. Promise. Wala manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadis kita rak, love. Ano sampay lang 5,000. Nayunak to no makaurlungak manen. Awana na. Sapay ita sumangpod yung order ko. Kasano day tuwil ngay? Agdis kita ka Anya ka matan? Anya nga minti in-order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdis kita ka Taurayo aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Karmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Sige. Urayan nak nga ron. Kaya nakagdis kita rin tinayon day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon day to Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Alan buludak ta sing-sing nyo ta isublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak dayto itanabalor. Amumat numano ti presyo dayto kurang-kurang 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawin. Ay wanak, buludak laang. Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan amangan mat no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Buludak laang. Agawitan amo na, rabiin. Anya tararamidan pa langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katatakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa bali tagparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanagan na. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan mat no awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa bali tagparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Papahingaay nga impadawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay aywanak iti mano atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak ba't nga mininamnamang itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay jay. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakbat nga min ngay ayatin nak. Nagayhatak lang mag. Diyak pulos ni namna mga ramidan na tikastikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas sa inata. Winaldat mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan, kasano da ito yun. Inlakok-lako maidin tainggatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumustan nga iti reknamtad tamo na. Duwa nga bulan nante 5 bas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tirik na. Katmayat ano kasta? Anya nga yan tidamag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mo't ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso ang hustumat.
Ikaro na iti pagbaludan ti nagpasulan na. Kat mayat ano na tiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pa lang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kita am kadi kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasok man mat nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sige amat gaya manso. Anyat pa aramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manen. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga na makita tayo nagkinis sa rupam. Atal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable iti kas tang ibang baga manso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tang. Sige nga Rod. Balasang ka ti pa dya kadwam, Mona. Wen, agpanta kami abalasang pailaang. Kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan ken maloko. Lusyak, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatan nak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyaman nak ta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinara kanyam ngam kayat kamit ngamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirek na kanya, manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam, nusyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim ata ilimad tapay laang ti panagsinsin narakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni muna. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tigin nanta. Tayo tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang intad mo kanyak mo na. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay laang. Basta jabilin ko ken ka ha. Di mo ibagbaga kinigri sa gayam ko ti maipapan ka data. Ta sigurado nga tanak day chay. Nagarunan umaamuan na nga umut-utang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day chay. Wen, matungpal ti kayat mo na. Diyak tupay unay ka sarita jagayam mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulukwen, manso. Saan to Apulos? Promise ko day takan ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Ita tanay pawit kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo, ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigaton ti panagkita tanya. Saan na mabalin? Sa dinutan mo ita? Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan nak Mona. Saan na mabalin? Masapal nga kita ta. Hello? Hello? Oh, di awanan bain. Hello, nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Apa kas dito dyan, Grace? Kasla dilim lamang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan sa itimawag kan kwa na. Surutak man itinalimad. Tadenggak ti pagsaritaan da. Jak agpadlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus,
Natipayok man na. Kastoy matlaang tinarik nak idikin ni Rodan nga ex ko tinasayaat. Surutak ni Grace itsa dinuman ang papanan na. Surutak itinalima. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya, agdan na nga dagdagusan. Hanta nga ang kasarpay nga umununa. Sumarunon to Isa ganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko, kas babae. Kas talaang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami mat nga awan asawa na. Single kami mat nga duwa. Wen, ngam duwa ta ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Uy! Han man nga tilay bagbagamat si kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! Dita kayo. Uy! Marso! Uy, agura ka Hala! Ti maray matan! Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Ay, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon yung kanimanso. Ti amo kakat siyak lang ti darleyang na. Uy, siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguraan at hangkumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan ba in? Sa pinagado ti utang na kanya. Inututangan na ka? Mano nga iti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya. Iso amasapula singirak. Sika ngay, di na kainutangan. Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? No kasta nga Rod, sikat tinapnapanan di inututang na kanya, Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga rod Ay, sapay first time ko matimaki boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manutawan mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Manja akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan nadidigra Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha? Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day tamo na? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. Adalat tamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mga asawa kakit din, tani, nakapsutan ni Nanang. Kasanon no awanan ni Nanang. Agmay may sakanton. Awanin kadkaduham, ading ko. Grace, agpadatan na bumakit abalasang. Talaga ka ding awan ti planom ang makiasawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasdi nga nangyari mo na. Agpadata Nagrikat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan mo na. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayonan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatang nga isimpati biyag ko. Diya damot makuna ang pamilya. Ada putot ko, kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kayat kumat apadasan ti babae apakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Takasla mas agkaalaan kami. No ngay. Padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Pay-soan ko na. No kasta? Kaya't nak? No bilang agarumak ken ka, Grace? Ay, nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasingpat kamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga, Rod? Agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi.
Ag ininam mo tapay nga kuskus to atap numayat. Nung ay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga ro ti pagbagita. Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano nga, Grace? Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga akaalaan ta. Maya titimpo yung tanga duwa. Un nga rod, ay na, nakaragragsak. Uray siya Iso nga mabalen sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagin tayo nga rodin ti kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katuwalaan, date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. One Grace, my love. Natulag nga ro ti kasarmi kini Grace kat kalpasan ti kasarmi nagden na kamin. Katawan pagbabawyak anang asawa ken kuana gaputan na kasingsingpet kan responsable nga asawa. Gatita iti parlor latatayan mi adwa kat adamot ten anak mi kat pasaray ikuyog mi ida itayan ti trabaho mi. Naragsak ti pamilya abinukal mi gaputagin innayat kami. Alakastan ti gayem mo mona weno monyo. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello kada kayo amin gagayam, kumusta kayo manan? Thank you iti sanya pan nakamumang agbibuyawan og dangdangan. Kadag iti amin nga drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man nga rod kani Kabsat Glory. Sana pud nanagan ti may patanga-tanga drama dito manang biyanang ngam sakmay na makablawa mampay da Vilma Gagarin, da Mercedes Alaman dita Qatar, ken amin na pamilya Alaman dita Ilagan City, Isabela. Kasamatan ka ni Arnold Bantolino di Alaminos, Pangasinan. Kastiman ti kunani Kabsat Glory. Dear manang biyanang, aday mo na boyfriend ko, kat isutim ako na first love ko. Ngam nagsina kami. Nakinobyo ak iti may kadwa gundaway, jaklata malipatan ti mo na nobyo. Nang runakat kanayon ko amay tagtagay nap. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Tangay, addan nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumat la turungan ta. Kayat ko ti maddan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa yung agkasarta nga eh. Inton nataangan tan. Kat, agpalabas ta pa yung iti uray duwa wano talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta, kasjay. Nabayag ulay nga orayan dahi ta, Glory. Agam amutamatan. Nasingpetak, nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa ko nak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata, hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili nga amin ti sweldo may ije trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamot nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi eh. Jay ka din nobyum day, chay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga kasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa na Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan na Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oh. Ngam awanti formal break up me kanya na. Iso nga mang namnamak pa lang nga agsinublian kamin to. Oh,
Kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imo na anobyom ngem jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minda dyan nga Florencio. Love ko matkait di da dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. Uri, kita balasang ko. Saan na panakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamet, anya? Awan na Agnes. Awan problema matkait diid ta. Tingitingem anaimbag tiriknam. Taamagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitanto matkait din no, kas ano. Talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo into no may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika ngay, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendo biyam. Dahil nga rin ti problema, tatang. Mamin, ano nga ibagak nagkasar kamin? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan anapod no ken kajay no biyam? Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya matikas ta ngay bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinubya na. Kat nabayag mabasitan nga da nagkinawatan da. Dahil nga rin kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tip ay kalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga no adapay na unpunag rason. Kaya nakanupay tagpapas ngagbalasang nanang tatang. Awan da ita. Apay, di na pala na ipapas ay tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lanaitan. Paraw pawla siguro, ti panagayat na ken ka sa akasta. Diyaka mo atatang. Namin, anon nga imbagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't nga agkad-kad. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ay aywam lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Dahil ka, ti madi kada kayo, babae, nalaing kayo ngagpakipaut. Kundi pakiipot kayo, ngam iton unag yaw, kaya tsumatlang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adamo lalaki ama nagpakipot Apay babae lang aya. Unang man-manaw. Kaadwan na babae ti pakipaut. Ti kayat siyaw kat maay-ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom tamangay ayaw. No di na kayat baybay amaon. Isa sumapol kakit dain iti sabali nga asawaam manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubyam. Maudin nga awis ko kin karay ti Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan da iti aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsod ko da iti kin ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimat ang titinorte pa nagdamag mo. Nabayag mat nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mat kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ate ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay. Han kakading aganat nga mga sawa ta ubing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. Kadamot urnong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom ang mga awiskin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali gay kasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat nalabnak na jay. Mauray nak. Apay gabin aya di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlawa seryoso jay nobyom ken ka. Ta kayat na ka nga ngay kasar. Madmano ti kasta lalaki balasang ko.
Kanayon kumot ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na na Agnes. Nga kampay idi kat ako'y kuyog kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya, sika ti bagmangtad iti sabong ken kuana. Awan, basta may tagtaga inap ko kat siyak nga kanayon ti mangmangtad iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa ilang kat iso namat nga kanayon ti mangmangtad kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pay, nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupladay ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Ta baka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ti bagbagi mi. Saan mo nga rod alaw jay nobyom ita? Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan ti bagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papanam, Jerry, sumipngatan nga rumwar ka pailaan. Mapanak man di balay dain San Ramil na nang. Adda ka no tay balasang nga ipag na kag. Ah, agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngamli bakit na. Nay, kita ama, tamangan no malipatam nga danubiam ni Glory. Sa anak matla sigurado iti dadya Glory na nang. Tadi na mat kayat ti paikalay sa kanyak. Saan pa siguro anak kasagana ah? Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Salang. Ano dito ti mabalin nga ikalay sa? Ah, Makabanugmat kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa na nang. Kayat kon ti maadaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan niya ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia, sika ngay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayaatan. Ada nga rod tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kon kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalay sakan. Kat, no talaga seryoso ka kanya. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akinataer ti sapsapulag iti maysa lalaki. Ha? Ay peso. Rabrabakan naksamat ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rudan, Olivia. I love you too, Cherry. Agyamanak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagan tayo ti kasarda Jerry kan na nga Olivia. Bakit? ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-breakdown nga tanaya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Iso adimon pakariribukan na ita. Ti amok nga men kat saan da pa'y anagsina. Ay kat sininaan na siguron edi inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam di sigod anobyan Kayat ka ngagbalin ang manugang da nga Olivia. Kandi si Dido ni Jerry amangi kasar iti kabarbaro anobyan Isa pagkasarantay idaan bakit? Apay ngay nga sinamat tanti ibagbagam, Jire. Diyak namin makaura yan, Glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traitor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory.
Apay, balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyag mat gayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada nga min kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunan o kumusta. Nabayag mat gayaman nga natay. Anya? Isu nga iman, nugutakla ko may din nga nakikasarkan ni Jire. Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin, balasang ko. Agbabawi ak ngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ay, awanan na danasawa ni Jire, Nana Agnes. Anyamat tan. Nabambanlog da tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasang putan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Ha, inasawa na. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mon ngay. Ha? Iso nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno agda agluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak tiyagtag trabaho. Idinto ta sika para balay ka laeng. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatam ti panagtugtugaw kan panagid idam itag malmalam. Ketwan, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iji balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto di na maaramid. Sapay no korektarek ti madi nga aramid na, sintiran na. Iso nga aga pa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka nga min anang ikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo ana imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo, ti kamalim, anak ko. Uwan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos ka ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ken ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, palubusan na kasumarong kar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin. Kat, sige makaamo ka, Jerry. No kasta, sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas jero pa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawi ka nang ikasarkan ko na. Dayta nga min kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga itata. Sinaakon ni Olivia. Datan tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Kas ano data ngay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Kay napuno na. Ay ayatan ka pa ang ingganatad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay sus, delikado ti aramidam, Glory. Adda nasawa ni Jerry. Sumapul kalaangan iti sabali apakirelasyonam. Dumaamuan ti asawa na ti araramidan nyo. Amangan no anya pa'y ti aramidan na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ti kasar na ngam siyak ti mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit.
Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta isu tiin kasar na. Hay! Basta siya ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing da nga babae. Tay nagaw na lang tinubyo kanya. Adda ka diti anak yo dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw. Apay ka day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha. Adda dito'y wenno awan. Diyo limang ti anak yo. Awan nga raw. Napanan na ngamin ay Diyak nga rodam mo. Saanan nga gaw-awi di dyan agusmi. Agbababae lakit din dyan anak yo. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan noan niya ti maaramid ko. Apay, asino ti timawidan jay anak yo a babaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa'y di anak yo. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanu ngamin. Ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Lima lalakyan aman nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam Olivia. Nini, agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yo ang pamilya. Sika tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mon tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat da dya babaen. Ay, anya ngay, di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya ti gasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jerry, apa nga da pulis itarwar? Ha? Polis? Apay ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Di among! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo ti baik! Di asawam sa matay jay. Wan nga ron. Ay, kasano ang nasurutan na dito eh? Luktam kayo toy! Awanan kayo iti baik! Jerry, kasano dato yan ngay? Anya darami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamla makisarita iti asawak. Kasta unay abutang ko iti daydagon daway, gapo iti iraraot ti asawa ti nobyo. Naimbaglaangan ta nagkalma metlaang, ket napagsasaritaan mi nasaya at ti amin. Binalagan nak ti asawa na asina akon ti ex ko, tano saan ipabalod na kami. Dinagdagos ko mata sininaan, ket pimanaw akon iti dayja lugar. Kataging gay tabalasang akpaylaan, kat jakamon makaasawa akpay wano saanan. Amok abidot wano kamaliday jay nga naramid ko, isong agbababawi akiti kas talaunay. Kat kadagitag dangdangag, sapay kumatasan niya tultuladan ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, glory. Alaga gayam ditan di nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam na imbag ka naragsak nga oras yu amin. Mawis kayo manan nga buyak ka nagdangag. Iti kabarbaro nga episode diti drama amanang biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Edwin san napud no nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na makablaawa mampay de Josephine Obligado, Alberto de la Cruz, kani Robert Cercado. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin. Dear manang biyanang, ada asawak kan duwa nga anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho kan ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon kandad dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiretsuan ti kwartak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, hanggang awan maited ka. Taging mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da.
Kat, kunam kadakwada ata dadakkel sa tisweldo dagiti asawa da. Un nga ron, pasing nga da iti abroad dagiti asawa dagiti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas di ka nga. Anyat kahit masawan, pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa, numabalin, di da palubusan nagiti asawa dang ag-abroad. Ngam si kamutan, kas labogan na mo dito'y balayan. Ay na, di nakalangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't Nagrigat ti trabaho iti abroad. Turog la kano ti inanam ijay. Amo magaya manariga at nga maapay abaunan nak nga ag-abroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga roda yun, tengatang ko itibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded kan nangina kagawangan. Kunang lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos diti balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katuray ata natibker mo. Mabayag ko nga usarin na ito. Kanto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mo't tay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day taasuot ka. naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay, pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika. Taawan, amom ka nagiti branded na gamgamit. Ay, pakitak man nagiti naglalastog a katrabahwak. Apay, iso dalaang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawak, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro na nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan nagijay daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, diya ka mo kan kay Dwayne. Imbes a dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di nakla maawatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka nagijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw ah. Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy. Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan la ti hilig ko nga gatang-gatang iti nangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan ah. Kasta aya. Ni, natapukan mo't ti sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko ah. Ha? Ay, wala. Ginatang ko man ni J-Mall. Sana nakasail. Ginatang kulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Anay, nakulang mo't gayam to gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan. Anyan. Ni, pating sapay tabadong. Kagat-gatang mo. Awan, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded. Tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Una, anay, pati mo't gayam to pantalon ko. Natapukan to gayadan na. Ay, natapukan ang gaskay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Una, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo ah. Ay, Edwin, ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adi abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan ah. Narigat mo, nagpaudi tayo, Lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan. Kahit nagitiubing ngay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayon. Ni, apay,
Awan sa bali ang may luto Jeref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lot tuwang bakat. Ay kat kapilitan tapno manay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasano nawan trabaho di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutag to iti pag sideline ak bakit. Umdas ko mamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadag iti anak ta. No ammom tagimpad. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritsum nga igatang itagkakangina gamit. Apay di ka makabado ay ati saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod ana irwang bakit. Kun may mayatom ti kasta agam ti agbisbisyo ak. Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga rodon. At idugma na diskusyon day to yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Ay kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may ti kawas dagiti anak kaw, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti ususaran da. Mano ti utangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta ama ipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay ko na, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakkelan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anta kami masunga na paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day ta apaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat ta panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numot ngamin makita da alalakaan ti bado, kat isi-isiyan da ka. Apay, iso da lang, ayat ti makagatang iti branded kan nangina abado. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta itinangin na akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud, tanagatang kon. Nagitoy man na Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Ingatangan ka mo titibadom, tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala kanya Auntie Angela Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan, Edwin. Yutangan pa yan tigatang mo itinagngingay na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man ka dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida reta. Ala, ipadas mo, tanobasit. Mabalin nga isukat. Inted mula kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tenlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kay din. Anya, aga-abroad ka kunam Mayra? Apay laang. Nadamot trabaho diti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabaho iti asawam. Ay, madanaganak nga min tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid di manugang yung kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapulang iti agkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw tag praktikal.
Suruan na ti ag-practical ata nay. At dadag ti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak manlangan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas gasto si Jebalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawam mo't pakibyangan nga Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay, wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No syakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano panagtipid ka aramidin may. Talagang awan mabatbati, lota. Isa baybay ak no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin nga. Naimbang nga oras nyo, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwin ko matata. Amo mat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mat serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagitan suot mo insan. Umutang ka? Kas na silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakasta ti susuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di kumaat ang putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo insan. Alan insan. Bayadak tumot lang, promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alang, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo lang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunwan. Edwin, imaya ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Ha? Kwa? Nagsweldo ak Ngam imbayad ko mo ni ti utang ko. Pasensya kayo nantay. Apay nga yakasta mo takanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ti. Manumad lata 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay dagduma tada pa'y 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba, nagday ta 5,000 kanyakon Edwin. Adda na ka isang ratan da dya kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo agdiritso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo. Ha? O nante? Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti nagduma ante. Naggapumot iti abroad ti nagduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak kita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituya na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na matang tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na.
Ada kang aminang nanamnamaan na amang bayad ka dagijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagapot agasawa kami ka bayadak mo dagiti utang na. Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Uwan sigurado ngagpakaasi dayjay kan ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmat gadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Pagyaman at sinong bata mong tawag ko, may rabakit. Kwa, namagat la ko man o nagsweldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadipaya agpawit, bakit? Ay, pasensya ka ni Edwin, ngam nagpawitak man. Sana si kati pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta balayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawa ngam sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padahasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya kay Edwin. Bayam nga iji balayda tatang ti pagnadanda. Naimbagi jay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir kami nang itagsingsingir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarutam! Ha? No utang mo bayadam. Di nakmaniramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagaprodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyanak ka di amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad dadagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkuna ngamin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka. Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak matulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ung nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden ngay no agresign kan? Agap aplayak para abroad. Marang mapagasatak ng trabaho iti balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awan yung tad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadagitan nak tadayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga iti siyak ti nagabroad. Nabay na anak kadagiting magbagat asawak, iso ngayon karigatak ti nagdiskitar iti pinagabroad ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman ang makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot na nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak, kat kaasi ti apo, nabayadak amin ang nakautangak. Mababain na kiti asawak tunggal malagip ko tinapalabas, iso ngayon pakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan tagatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot. Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakes na no, gumatang ka kanagiti branded, wano agkakangina akagawaam. No lakit di adaom da sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom, ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite.
Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.